Namar ka jingyat tengku bat ka election syaki Autonomous District Council kabenlong haka arpo tarik ubnai rempang jeseng samla KGP senat semni kerapan yak tarik no ika tarik benlong ke jeseng samla sinat haka balang nong stang. Kat kum gejeng pentip nak kaliang jangka office jangka jeseng samla KGP senat semni ika tarik ban pelong ya ke jeseng samla mantau senam an pelong no naduka arpo pra tarik jo ubnai rempang haduka artarik jo ubnai leber jo senam arjar arpusan. Laban kalau hang ni baka election syaki artali ki Autonomous District Council kata ke KHADC baka GHADC kanong haka arfu tarik jong urempang arjar arfu san bat ka jingni buat pat kanong haka arfu sau tarik uju hi ubnai.